Seja your mama kwasi mpanyi wantimi antia mana ne nkraman na mo NDC fo nyina mu kura mu ni twa asene mako majimi mu nyina mo ye mmoa mu ni twa asene mako mo ye nkraman de Kevin Taylor kwasi ano mu nyina mo ye mmoa NDC fo minim se mo ye nkraman sa ebusa twinjenas episode chira Ghana for se ono no wo ye ntokwa twane unya uredi se oni obekọ ntokwa emfa ntokwa meka no it concerning the beef a ekos between ono and Kevin Taylor no twinjenas asa ba biem for the next time. Now Ben was sending message to Kevin Taylor. Insult pa ewomo. Obedi di Mahama tem abeke kanadwa kire NDC for ana fe wabe address do ma hene ake kanadwa kire do ma hene concerning Kofi Adoma ngoni ni ensensem no. Ana enwa Ghana Blasters boy na omuboy enso no what praise wo. Aha ipenya block me. Message say any dey mo. Obe like video no adaro ma. Obo subscribe button and right click bell notification icon no latest update. Obe kire wa dwunda ma me e wo comment message wa say obasoa no watch video na more for so enya bi ahwe one of the Black Stars of Ghana omone Chad edisi ani as a World Cup qualifiers na at the end of the day who said Ghana it me able more than share 5-0 against Chad. This particular massive win na Ghana Blasters edema Ghana enwa no tunjuna since warm up e praise Ghana for man me be too quiet free na me be ko see them but I just said let me come and appreciate my Blaster players. You guys have done marvelous work and we really do appreciate. See ya ni epeno tembia munye ni see ya amaye. Ni ebebo mabaso nso. What you say? Enwachi enobetisi NDC for ne Mahama so a wochirem say mo na mama Kevin Taylor kwan se omedi di me matem. Di se munimu a se munsuro mumpe mo ho asem. Di se mumpe boni bia mbe se Mahama edi ho to dia. Ene muntu Kevin Taylor for na mukura no di Muhammad and this battery busuanya sem kuma. Obviously he will soon come after me. Ontime mommy di. We wa mommy di o. Eno kura ho hit no. Say obobo akuti akeke wa mommy di. Obo mi di a nkuwu kasa amre di John Mahama na mamu ne be time because NDC for nyina mu kura mu ni twa asene mako majimi. Moti wono obi akofa John Mahama de ne betu problem. Mu be ba be den abebo defense say John Mahama nsoma nipa no entimane meyeren emebo attack no modi chimi support no ebedi twini Jonas Atema e kire say NDC fo nyina support no enti menyeren memebo John Mahama back to back to say mebo Akufo-Addo no enti say NDC fo nyina support na nya se mu nyina mo ye mmoa mu ni twa asene mako mo ye nkraman Jimmy dia John Mahama win election na anu ya mo be brem ho ase na ya hwe se obetimi aye o man niye no mo di Jimmy be ya mababe gina ne so aba be man ne ho nya Ghana fo akono bio because of say ma Jimmy mo kraman mo employ kraman na kraman ni Jimmy ana mo nyina mo di Jimmy di na chi because wa ba no nko ade there's no favoritism in warm up ese me hit your mama hard back to back hard and we no lucky ne say wa mommy din enti antira mama me judge your mama mane na mo nya san kasa amire no hiti ama hiti your mama no kasa amire mamu no kura anya ne debio nti se wa Jimmy na se oti wo ba bi no asomadwa wo se da bi ma Jimmy me ko ka twini Jonas e de your mama beto problem because o de ne ba me ye ne ho adwuma se si anya me ye na dom na se o de ne kwasia ma ba wo hu se yo Kevin Taylor kwasia no ma bo warm up back to back sa no nyame ye na dom no de ne kwasia ko bo mididi a ene jai John Mahama every 30 minutes me do warm up bebre no until say me condemn even see am de Ibrahim Mahama adwuma 3 e ho problems a minya de to abonten ti say dem de fufufunu nsuo to abonten say wo dem na nkofo mo woda fufufunu nsuo ni nyina return ye no saa na Ibrahim businesses no manya ho information memo me nti okwasia no be den esa be bo attack bi open ma gu Ibrahim Mahama adwuma minya gu ni wi a wan ne be man sika ma ni de didi John Mahama nya sika mfa ma because na adwuma be kofom ti minya gu ni wi ese kim na afi no Matias Mahama no so wi a Matias NDC ministers nyina so ese mu sa de we nyina nti wafa wahan obi na se akwa ne koye damage ama wo na se wagimi na be so ne so amo de damage na bremu amu nyina mo ye mmoa NDC fo minim se mo ye nkraman sa meme ne mo a ka ntempa me fast ma ko ka kire Kevin Taylor ne say Jimmy ntokwa na wo koka no entokwa a wo koka ye nyina ye belusu because the American no man nyina tie what you say enti se me ko bo Jimmy threat me ye
Shini Jonas say me Madika catch us menye Kevin menye I Canada Japan na Jimmy na anas Jimmy Fu anas kwase we de waba court to America na Jimmy wu asori de akire jobri no aba court frɛ wo America wa nkwa foolish case enti Canada Japan wa Jimmy Chain ni pa bia what Ghana na America court frɛ wa they can never come to Ghana so ma ba becho enti tina Ghana na dwene ho wodi Jimmy di akire say me ba be face because me was America broni mfaska ho eyemla na eye adwuma enti wo ba court wa o betwa wo damage enti wa nkwa obi anya hwema obi antwa wo damage that is Kevin Taylor kwase yi say me ko report no ko report me be face me one on one o report me a omo frɛ me amenko manko a foolish case complainant America mrasi na tie complainant abe case amount na afi yehu aina nipa accuser na do judgment until see many accuser aba beji atum say complain na wo complain fan ho no what you say eye no krese accuser ne ye yampa into am plead guilty a foolish case e wa America sana America court system tie enti Canada Japan anase se mokoka o court wonyina no Canada Japan ama ho eno amekye se me ye be ma ampa me ka de na ampa enka omuntimi ntwa ne sa damage no order so to Ghana eno amanka over time they will cancel the case on be dismiss the case no enti America no enye me na me weska me na minim we o wo de Jimmy abeka me metimba bi no abetret me se me ye wo se enti e wo se me so me ba be rewo enti me ba be rewo a wo bai na me ba enti nya se NDC fo ye mwa na o ma Jimmy a ke wo se Kevin Taylor ne ba be ye mo man in training man news Kevin Taylor is threatening Queen Jonas so de ne be ba 24 hours na mo nsiri o e se ntempa no makọ so akoka chen say hey o kwa akoto Queen Jonas obi anim se wo ye NDC ni wo ye adwuma Mahama o beba ntime anye se Jimmy sem no na nka mo ma ba be condemn no ba se mo support no dia back to John Mahama to obi a ebeba we ka John Mahama mamuo ya bai mo di Jimmy anye Jimmy no ma Jimmy a mo beboa ne ayedan yetimi ya protecting the image no atimi abu o man ni ye na NDC atimi atena so ache no mo di Jimmy ama Kevin Taylor kwase we di ka bebo attack say be ya Mahama mamuo be tan ha yo pese Mahama mamuo be tan kwase bi you don't hear English you want to challenge Kevin Taylor kwase Kevin Taylor school ben wako ma kire say me ma wie university wa America awie university mienu e wo Ghana ako school ahodo be teacher headmaster for 4 years e wo global community school me ko as a teacher ebe dane headmaster akire nkura de ama me nkura obaze omo metro comment omo nyina beba betro comment my teacher for so many years me gina classroom na me kire twi aboa tie no kure na ja Jimmy no obi ani ho te America wonte brofo Jimmy obi a o America bi antitwi wan kohia bibini me hu bibini age se warm up so hi no atwam ko ne baby abrofo amene om na ma no petu anwire brofo no obi aka wa Jimmy krado do me nkro om di machi obi a ebroni om nyina brofo no om kan wa Jimmy krado do sa banchi aba brofo a ote ayi nkukobuo num ewo wohye efeze me krado me se Washington DC metro not you sa ote Virginia akura biase omutwa ni fie a otim kura $100,000 mantam wo fie wo nyina mama me boys no a om tika mu monitor fie no om de cameras aye video call aye FaceTime ananti mantam wo nyina fie bia no eduru $500,000 kura mantam wo kwasi amemeti the greatest city of all time New York City atom $74 million mansion them be challenge me umodam basi asema kwa na obi nti NDC fo na Jimmy na so be support o maboa no ama odi o mabeto problem mu a ochina from ochina going me say NDC fo mu an bloggers nketinketi na start Jimmy a me ba be hit John Mahama simple say John Mahama kwase mpanyi wantimi antia na mana ne nkraman na
baby hit your mama from back to back. What you say nam de ne yire no Lodina so nam de na mpena no de first device no na ntoma no me de ono nso asoso ma horobia kama back to back sa until say 4 years ne beko nti me hwe se NDC fo si omunsu nyansa na om de om gimi de beba me ye om te se de me ye MPP fo na pepe on te se 4 years no ebeko awiye so what you say nti wo bo gimi pa wo na anya hunsunsan so chada ko ball pai Abraham be moshe na odisman no ma ne be ball pa no obe gimi ye no de me ye no omu amhui nti se Kevin Taylor na gimi no de mo beto amanim na se musu ma gimi mbe support no a mo support no fa momra na me mamu back to back warm up ti ya me chemo na me mamu back to back warm up ti ya me cho jo mama we ni papa but don't get me wrong we employ wrong person many choices I'm hitting hard what you say we me se keje ti ashi ye odi America duro echi akufo adu chimpanzee ya nkonko bogosu for week we wansi wo enti say such a person no a noble man enti information am we say no kuro me ba be jagum from next week going what you say ama Ibrahim Mama Juma start here collapse na fe ma TSC Mama no so ma collapse NDC for no business nyina say be omunya sika nkoma om kraman no no asori akopa adwuma ye abrochi a wote onya adwuma hu osori anopa na otwe ne ma no ko school wi a no wabe dey wa wadi din wada post school okofo mo ba no abe so life wasi nanim na gbagbagbagba o botret abra unim se twini Jonas me ko botret wo ha se mamoni din kura no heat ya be fama ha no ti saade we akura ya wo no kura na kura nim se twini Jonas o bopa se obi mkodi na tema wa na wo pass mwie wa enti the first your mama antimi ahunyansa edi ni Jimmy tenase anka ankyere wo se o Jimmy na o Jimmy no a yetua ho ka no okwa amemmo twini Jonas din no de ne kwase atenase ama wo de akuti atret e ba ne de your mama ho be hyehye ne saa 4 years but me re se wan fa kwase a ankobo mi din bio na bra ho ase na NDC fo moa no omo bloggers fo agimi fo no omo bloggers nkraman no obia mekama sema na afi no majam obi say I think you are Uber driver kwase amemu menya adwuma me cars bibi we min so kura amanu magum no nti wan na ebetena mu mame ntwankyere mu ensuo amanu magum no me no ma to ball na twene because I America nti wan say me no ma me to plastic ni twene asi nti wan say rubber we ni na wo de to form a abonten ho ye beji usika wo ye be ma take it say wo ye den you are littering the environment and this about we no say wo de kokko ye machine wo de kokko shema na machine na ma usika and ma me hwese amount no ko mo twego bottle no a and amount ni ne and say about we no ya de won say amount ni go and we 5 cents 5 cents no and say wo de ko state we ami NY and say state me anyway wo kodrum ba bia utimi ne bottle we ekokoje 5 cents and yegu car no instead of say me de beto abonten na o mama me ticket ya mam kotua nkwase ticket no me de gum ti me duru ba bia ahiafo ne gu a na maka chem say o mbe horo me car na maka chem say monye me obotu wo na bonsuofo na agi bottle no no mo de ayre mo de courier machine no de biom na no guy no kura ka chem say to me $20 do out me $40 enti me no ma ro ayina me ntongu me parke garbage na gu me car no eto back seat no nti car emu back seat me rubber go no why na de ne kotenam aboa me meti kroma de wa am see popular me taxi ne ya Ghana for be record me about self years was nigga ono kro tie kruase no onye popular bia no omo ko record and actually you know say amagidi nti shout out to also press the nonsense unpaid meters runs like yeah me ba yeah juma no but this time this week you know mama hit your mama ne
NDC for no won na me heti omo say be ya Kevin Taylor no what ni Jimmy beba be den abebo medina afi manya official evidence ametim dey destroy NDC aban no enti me heti omo na so omo ye din no mama forward a na afi maja mo pa mo na afi masan be support omo kakra ba say obisi you don't have views anymore kwasi am views do so che obi a Ghana on na je say my me Facebook no mo show the actual views no social media and so me nkasa wi na the whole Ghana obi a tie no kure no what you say enti who say me 1 viewer che say me 1000 no who say me 2 views and me 2000 no enti me popular chen obi a Ghana o and ntina me saw NDC for me heti omo Jomama me nim say omo frɛ Kevin Taylor back to back but still na say me hiti omo hard no mu se panyin de panyin nti next time timba bia onfa kwase amfa homa nti me hiti omo be this week nyina say be Kevin Taylor nde ahohihye beba bebo me din na ma timia officially no obi anim say omo abo me din ti say me destroy party no ba say omo amebo me din dia omo amebo me din dia na afi me dia cha omo so omo hu nyansa so be patch wana me dia cha omo enya sa dia until then dia me hiti omo hard obi say NDC Ghana won 5 goals to Chad. I Chad my the Ghana Blasters. God bless you. We really appreciate. We could say NDC for Jimmy Ababe Shema Bufu and some the victory in your mama because MPP for us not the BIA lose who Akufuado nor the Balok I bet you so. And think I'll send me the victory in your mama by the Kwasia Kevin and see a victory in the Bama players in the coaching on Kwa. Me I put your mama be on to say me amakuma betomi or say hey the man is your in-law and you are talking like that about your in-law. Well, for your information, you talk anyhow to bring Nanado bring Nanado because they ever don't care support mama chicha comment in the doors when you subscribe and Timmy Yatam kind. But anyway, the amateur say Ubitima Coaching University no subscribe. The amateur say Jomama me destroy na ban because of say what ordinary Kwasi Yakobo pa say Kevin Taylor may attack him and team choice me bad vengeance enti amo mudi Jimmy support enti na mudi Jimmy ka say Jomama ni mo hwe so ni mo hwe anka na NDC fo no ombeba be condemn Kevin Taylor oma me condemn no mo no ebe encourage ni say o me Jimmy what you say me why Kwasi ampanyin oti kurum ha oba na hwe memeti kuruma anya oba na hwem yo mia na me hwe me ho wu se me kofo oba okurum ha me kwa kudi ni keke minya di ni wi a me mfa ne nya hwe yo ni baabi ofra me a me pa na me fa me pa me mfa me fi a me titim nyina mia na metima de me de oba ekura ma na me kudi ni keke minya di wi a ni baabi ba se wo de oba na ote ne nchen na osoma soma ho eno send oyi ne credit card de man fakoto aduane di fakoto petrol gukam na kofa ne ma free school ba no me nyesa adwuma ne bi me de oba ekofi a unso oba di machi komfia na me kwa akodi ne keke owi a okoni ba bi enti me ye different from wo nya oba na hweme enti the first say wote wona a wo kwasea oba ene hwew na yede ayi mia na me ka che Ghana for say o mun kofa ye nkofa Jomama mra o mudie mu ye ne nko ba bia mu dede na mu kono mu ne rich bia o ba bia me na ma Ghana for kofa Jomama ti ye Jomama ba na o twekura mai na o di Jimmy abetina ho say me send one ya ba New York abra wo sa anya DC na o ti o she Virginia kurase a metimi abobo fie house number kurase si a Virginia Maryland metaba o tambia me kura minim sia ho na o she Only share DC Metro kura me hotel DC Metro in Seattle. Minim say ho na wo me to the greatest in Manhattan. Lexington, Fifth Avenue. Na obi out here crash. Now do home be compare me Chini Jonas. More than muti more from. Enti Jimmy for ubetimi malthreat akoba bia me empty threat in mame so. Because me responding to see ana mudi Jimmy. What you say mudi Jimmy akofa Jomama ba no me be ne ho adu. Se Kevin Taylor so wo ye bema on trend platform so na omoni dini twini Jonas kura keke
on say Kevin Taylor e ka kire o ka de Rifa say Rifa ye bema on tina ni programs na o money din Kevin Ekobedu Taylor no on hwa de sa message na bi na twiri na so e de ma Kevin Taylor say Kevin Taylor o ye bema o gine hu di say onum ntokwa onim beef ya na se oni bonifacha on money din twini Jonas keke no on hwa de besi media ne so bo media anka Mahama wawu I think Anka hit their back to back on Mahama and he said what the man Ekufa ne ba omiamono back to back and can this for bewu e watch Jonas ensano now in his remarks no nansen concerning Kofi Adoma when insensem do mahene e be kan say Kofi Adoma is doing propaganda I would just say Kofi Adoma en insensem no kwade enya no kre e fake just a creative story bi hu bi amama for be do no do mahene atem ana Jonas e tirem say nana asma wo kan de sebi entwe ye mana wo do mahene matisi wa begina wo se asante hene e na abo Kofi Adoma pa ma ni gu ani masete dia me cho no do mahene ade na esi ye no wudi fo enko invite asante hene bia mam me da bia me ka bi ma ba wen de wudi fo e enkwase akeka na wote wa akeka no akura na free enkran ya ba se obetwa wo show oba afashe ba obeboa ama ade no aye krabehe na accident yesi na oba abonitu amanani apaya enka se wi bofo na omonam ho na omo cheke eye settings a bofo ni di Kofi Adoma achi a bofo ni behu se Kofi Adoma asheda na omo yes settings ba se obefa achi abetena ho abra wan fra akura no akura ni yare wan frɛ no dwoma amani na busuafo ye omo ye innocent people ntina me mpese omo mo ha me start group dwoma amani na dwuma me mpese me start no because omo na be boa Kofi Adoma nwani won omo na be boa no enti se wo begina be ka se wo ne hwe a wo be ka wo betimi a be ka se no aye busy enti mrepam no betu bafo am yakwa Kofi Adoma se de no Mexico ba se obebo blame game se asante ni na sha chire na asante ni galam se a o ye nti opese dabi yo kika na enkwase asem adan yo kika na enkwase asem onyo obi ama ni entufu ama me kan kire o me support asante na me support o me de me fair judgment me jaji ade no said ye city e pepepe de o kan yansan bi anim won eno ani se nana no ma e busy Kofi Adoma ka fra nyame sa yade emre pam metu bofo am ya ba behwew na eka bi a wabo no kakra yenso ye won ye de abeboa simple na ko ba bi nya fe na beblemu obi a nya fe na beblemu obi a dia wo ye na nye paper panyini a wo no abuna afu nyina look up to you entu be gina ba be condemn sa be blame obi say obi na sha chire na de a de wo ye na nyansa bia anim kwasi abi Kevin is powerful in America kwasi a wo shedan bim da motobim basement bim no ojimi o wo shedan bi nyeze kuvop ma chose for security reason to me show a boy no anwa na obi ekukuna na dua kama be show ni fie no ba bi otinyina mama boy say money I say who said the almighty Chinyunas no obe kamia enemies a wo no no ma ba be time achi no mo do information bra me won said the warm up there ntina nuku asay we a mistake ebe kame because we lose afia so snega me ntega no enso ono a omom tonsuo na be ka chem se wakwaje na nka de abetonsuo no ntega no Ibrahim Mahama oni omo ye adwuma na e de information aba metimi destroy Ibrahim Mahama adwuma ene ya o minya kape any 3 days na Ghana ni bia Tony team ama obelusu business ama ni sika nyina start ya basa ni sika sema ya basa because Kevin Taylor de abusiana beto problem enti ese me de me intimatum bo ase Kevin Taylor ne mo medin nti ama me hu se me start warm up ni gidigidi enti me yeden me born in tentesa ase be anka wode ni Jimmy ebeba be challenge me on anka manya grounds e de destroy Mahama ne na busia ne NDC ni nyina preko enti esia no ma hu se NDC fo ni na support ni se onye de o me attack enti akase me pe confirmation ebe free na no aba no obotwe ni Jonas din e on de emecha nti obo me din na manya grounds a metimi attack ya condemn NDC ni me destroy Mahama ne na busia ni nyina na se be ya omo kire komo Ghana abusia na ebra
ɔman ne sɛ ya ɔmo sɛ ɔman na ɔwanimu gye anim guase a ɔmbe blemu sɛ ɔmo te ɔmba bi wankɔ ka twini Jonas anka meka ɔmo sɛ saa na chada ɔde ɔsoma Abraham Moshe no mankɔyɛ Abraham Moshe no hwe o manyɛ ne hui chada na me destroy ne business ɛma onya vote bio first no ba boys need na chi yo afia na enemies de brem say o ton stolen cars o ye kronfo omo ni ne wiade omo ni na esi omo ne omo ton stolen cars no omo awatwe omo adi no ene omo awawiwi omo nsase omo de case ne brem am de to dwa no afia okwa o branch na wanya nipa 20 kura ma abegina ho Kevin akwa kanto kwa channel ama entokwa na so ya afono no Tino Jonas abeso asini so wabeye video be 5 times Kevin Taylor timeka ba akokora and entokwa no reply Kevin ye nimo ye jiwudi ara say emi Lucy fight no sa ye Kevin ko be Taylor o supporters ye wa ha ye tawochi pampe reply because ona say wo ye adwane da bi ni say odwane o ye be memu ye jiwudi Kevin ko be Taylor di mode ye jiwudi eti ema Tino Jonas no title sa eni ni fancy ani ni at the end of the day, say the corner, a busy hour could be a crowd.